Dr. Samir Abbas o bontshitse kgotlatshekelo ditshwantsho tsa ditoto tsa diphologolo. A re le fa bontsi jwa diphologolo di ne di sotlegile, o ne a sa dumalane le kopo ya NSPCA ya go di bolaya. My opinion, I always give the chance for the animal to survive. Give them food and water for a week or two and see how it goes with them, and thereafter you make a decision. The SPCA, they make complaint against me that I refuse to give them the service, or I refuse to help them with this case. Mongwe wa badiri ba kwa polasing eno wa Maloba a re dingwe tsa dikolobe di ne di a leka go motlhasela ka ntlha ya tlala. Ga ke ntsha tse dingwe tse di nkgoga ka borukgetsi di batla go ntoma le tsone tse di gantsi di beetsa mo. Ne di epa mo fatshe di ja concrete. Go solofetswe fa tsheko eno e tla tswelela go fitlha ka la botlhano. Advocate Darlene Pofu o buelela Modise fa Gerinel go tswa kwa AfriForum a eteletse pele bosekisi. Sentle English, SABC News, Potchefstroom.